I pozdrav svima ljudi, Ikaz ovdje i danas pikamo Yu-Gi-Oh! Pro, ali ovaj put bez Gibea, Šama, kako hoćete. Već igramo solo i bit će baš bleja, što bi neki rekli. Okej, samo vidimo šta možemo da aktiviramo. Da, Gibe će snimati sam, inače ovo je početak novog serijala koji ću nazvati nazvat ću ga kao Versus, tako će bukvalno da se zove. I, na primjer, sad će bude Flufel, pa versus, vidjet ćemo šta. Idemo novčicu. Yes. Onda još jednu novčicu. I možemo da to se sve nas uvisim. Ujebo se stvari, no dobro, ne vezi. Šta ti imaš? Flufel versus... Da li on to ima Kozmo? Šta to radiš? Gleda, danas je Gibe bio kod mene, pa smo izbacili 1000 klipova, ide danas jedan večerašnji klip. I na spavanje se, šanse. Vjerojatno ću malo da blejim, brate. Šta znam? Okej, onda ću gledam ne zna efekat malo. Okej. Ajde, nemaš ti ništa. Nemaš ti ništa, bre. Hvala. Kako da ti se odužim, brate. Što je najbolje, mislim da nisam aktivirao normalno samo. Da, nisam. Mislim da ću da žrtvujem jednu opciju. Pa da pozovem. To bi bilo to. I onda ću uzeti ovo i da vratim jednu opciju. Ko će imati 2400. I onda ćemo da... Idemo. Bam. 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 To je bilo to. Aha, što volim ovo. Majke mi, ovo je baš ovako volim gameove. Kada se krene, šta? Super, jebem, brate. Evo tu rover. Šta?
Ja samo stavim Bojanić. Kakav OTK. Mnogo volim ove frajtfure, flufove, kako se zove, hoćete. Baš me nekako ispunjavaju dušu. Ajde bre. Ah. Da je život tako lak. Thank you. GGVP, ok, ljudi, to bi bilo to za ovaj snimak, nadam se da su živjeli ovom OTK i vidimo se sljedeći put nekde u novom serijalu. Bye, ciao.